Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk le thau chawa voin hi June nisom hi le pali ane indona akal vung wanglai takin President Donald Trump chuan Israe-Iran ten inka hai anduni tin aron soile tamau maya heti rol hian Middle East US Air Force Base chu Iranin han bai thut maya US poyan khoya haiwang hian Nizan Khan US National Security Council meeting poimo tak mai ko ani zui ngal bok ane Israel point Iran ram chunga bai puitlak na hankal pui war ber lai hatheng chome ka Israel ala Iran missile puakawangin han buai hle bok ane hetiang kara hian Israel le Iran in kara inram na thuthung siam chu thilkhir tak ani nge yangle hein dona hi zawzokin hal chuak zel don nge President Donald Trump abai sayang hian ziom lama panzo kangti ngai tuana homek lain IDF ten thuchua hanon siama Central Iran le Western Iran vela te Israel sipai ten fighter jet sompanga vel zat mangin lever nuai Iran military infrastructure te targetin baipuithak na hankal puya hetianga Israel sipai ten baipuan thak hun hi nimin chanhulam pangkha hania missile da khom na lian tak tak maile drone an da khom na mun lei nuaya him ngai tura han bai sei ta chu Israel sipai ten han phin dra nasa takin bom chiat ani bok ane tichon nimina vek khan hetianga han chat malok hian Israel chuan fighter jet thren khat mangin Central Iran vela Israel kana turatana anruam man missile system chirang trang ka chho mai thai tura han pai to ta chu IDF te hian an ka pa anti chet saknual ani ti an puang bok ane Nizan Darsari Hapel Khat Khan The Economic Times in report an pek dan chuan nimin thotan it lai lampang veka khan Israel sipai ta chuan Iran ram chunga bai puithak na huang han zawa airport paruk ngot mai hanwa baya IDF ta chuan Operation Rising Lion chu kalpui chun zom zelania F-15 fighter jet le F-5 fighter jet te refueling plane anti van boruaka fighter jet te tuithun bel tur phur tu nen A-1 Cobra attack helicopter tenen rip tak main Iran lampanin han thok chuaka tichon Israel Air Force te hian voile khata Iran ramchung in hlat tak tak mai mun rang ranga bai puithak na hanai ta thut maya Iran khothlang lampanga te khochak lampanga tele Iran ramlaili lai Central Iran vela te bai puithak na hi kalpuyani deu bera IDF ten report an pek dan chuan Iran sipai ten an man thin Iran ramchunga airport paruk ngot mai han baya airport infrastructure hengemazat ti chiatania BBC chuan thlona tumkong runway hengemazat Israel sipai te hian an bom chebokane ante hebaka hian military airport chikrang krang han baina hian IDF te chuan target lian taka han nai chu military aircraft te hania finfia thaichina airport ta Iran in do thlona lawam mek zinga paruk te chu IDF te hian mantlak lawin han sopa an bom chevekani tin BBC hian an report bok ane Israel hian hetianga beipui thlakna mun rang ranga hakal puina chan chu Iran in van borok lampanga chakna nei te chu chutchiat saka bombing campaign tumtam tak naya hanlo beito heng Ceasefire nuclear facility te Fordo nuclear facility tele Natanz nuclear facility te chu Israel sipai te hian an control na nuai da ti chet bel ngayom zongjong te ti chet bela hunenge mochan chung an thunun na nuai da an tum nin hriatane antibok The Tribune in Nizan Zanlai vela report an pek danin Israel Iran indona hian sumle pai tam tak central hanitoa tun thleng hian terana bai puithak na nasatak tak mai chu chunzom manizela Iran ramchunga tanin larle lian tak mai heaven prison po Israel sipai te hian an target zinga hatel boka enge chanti hriat general chu hani chialowa hetianga nimin jinga tanga nizan thlenga Iran ramchunga bai puithak na kalpuina le anchet velna tan hian Israel Air Force fighter jet samngazat mai man ani baka bom puak thai chi chirang rang zachuang zat mai thak ani bokani tin han report ane IDF thupuang tu chuan nizan thenga bai puithak na tan hian an target tur mun rang ranga tam tak ruam hanania Iran sarkarin diklo taka mi puite han puwa
อันมันเตเล politics ทิลวางอันมันมิจิครั้งครั้งเตอันคุ้งคอมนะอิรันมีปุยเตตีดูดานมุนตีอาหันสอยทรินเอวินตานินจูอิสราเอลสิไปเตเฮียนอันไปไงยันตีอันเอ็มเน็ตบกอันเออิรันมีเดียมิจันนิวส์เอเจนซีรีพอร์ตอันเป็กดันจวนตานินชุงฮีเบย์อันเนียอาบังเตติเชียตันิบากาตานินชุงอินได้ดันนบังเทรนขัดเตบอมเชียดอันอินวลบกบางินเอวินตานินชุงเฮียนบวยนะฮัชวกริงฮาลาเฮตานินะทารุมโทนเลอินตีบวยนะบาวรกจุทุนุนไทลวินฮอมจิตาเฮ้ย international law บอเชียดนานิตินมิจันนิวส์เอเจนซีเฮียนอิสราเอลฮันเดมทูฮันสวยหลังบกอันเนมาเซรัมดังมีเดียครั้งครั้งเต็นรีพอร์ตอันเปกตรงฮัลันดันฮิจวนตานินชุงเฮียนจุดเตียงทารุมทัวอินตีบวยนะจูอัดเฮงเหล่านี้ฮัชเรียตาตานินตังเมกมิตัมตักตะจูฮันจีอายาบอมพวกเลอินกาตุนการาเฮียนพลันเชียดเลยไทยปออันเนลว่าอันมานีรูมาเตอันตมตปนิตีอันรีพอร์ตทุงอันเนเอวินตานินาเฮียน human rights activist อิรันสร์การินดันบอเชียปัวตีลุมตุระฮันจุงทูเรลโตเตปออันลมนวลบกอันเนมีปุยเตจเลนนะหุมหิมตุระทกตู human rights activist เองมาจัดตะจูอิรันสร์การเฮียนมันินฮัลโลติลุมตัวตูน่าปอเฮียนเอวินตานินาเฮียนมีตั้มตักจุงมีตะจูฮักคุงเมกบกาอิรันสร์การินมีปุยเตราเบนะดูลวะมีปุยเตดิกนัจันโวหุมหิมตุมินhuman rights activist เทรนขัดแต่หันละว้าวชวกตัวมาเสจุงมีตะจูเตรันจวนดันบอเชียปุยนหันมานาเอวินตานินาเฮียนหันคุงหุนไรตักอันมนัวตีลุมตุรินหันจุงทูหันเรลสักฟูทรินาติจวนอิสราเอลจวนเฮตานินหันไปชันเบิร์จูอิรันมีปุยปอยไซโลเตเตรานินหุนไรตักชุงเครอมตักฮัลโลเฟรนโตเตตันเฮียนเจเลนกงคาร์จูกันหอนสกาอิรัน politics สินกงดิกอาจอไทยนตูร์เล่อิรันมีปุยเตตานา politics ที่ละรวยตัวเราปุยเบอร์เบอร์นิตูร์เต supreme leader อายะตุลาอาลีขมานัยโรเรลนัวยาเทียมเราจันทีระเอวินปริจนาหันตันติร์ตจูอิรันมีปุยเตตานรวยตัวเราปุยตักอันนี้นัจูลันติร์ตูรินเอวินตานินจังเฮียนอิสราเอลจวนอาชัวเจเลนตานิตีนหันรีพอร์ตบอกอันนี้อิรันจวนมีตั้งตำตักอันคุงคอมนาเฮวินปริจอนฮีอิสราเอลสิไปตะจวนไว้เลยขตามีปุยตะชวดนรับทักตักเทนติร์ปอปอยสลาวินเฮตานินฮีบอมมังอินหันเบียเมนเกตอันบอมเชียตานินชุงอินได้ดันนบังครั้งครั้งตะปอบอมเชียตันิบกาเฮฮิมีปุยตำตักสวดตุมนั่นแหละดันบอเชนเตนอมตักนิตีนอิรันจวนนัสตักินหันสวยเซลทุงฮันเนมาเซอิสราเอลจวนอาทิลตุมจูฮัติจุยเมียไม่บกาเอวินตานินทรียดานาเฮียนอิสราเอลจวนอาติตุรดิกตักอาติยา IRGC เต็นอิสลามิกโคดอันติไม่เชื่อเตตานาอิสลามสาขดานคิรเลเคร์เคียบตักไม่จอมละวันปูไม่เชื่อตั้มตักแต่เฮตานินาเฮียนคุงฮันนิบกาอิสราเอลจวนอิรันินเลยลวกตักเลดิกเลวตักอามิดแต่เฮติยังอาราเบนาตาฮีชันชัวฮันนิเทนตูรินเจเลนกงขาดจูเจ้าตักินอาหอนสักเนฮันติเฮติยังนี้เมกลายเฮียน The Times of Israel report ตันเป็กดันจวน Israel fighter jet roll ตั้มตักไม่สมงัดจวงเวลจัดไม่ตะจวน Iran Revolutionary Guard Corps IRGC headquarters สันไปตะทุดไม่บกาIRGC ho headquarters lian tak mai basis headquarters tia hansoi Tehran khopuyami chu nasatakin Israel sipai te hian an boma Iran thilti theina le chakna tian soi trin IRGC ho chakna mun pui ber an base poimo tak mai hi bom tam taka han bayawang hian an chakna chu nasatakin ti niam hanita Israel Air Force ta chuan Tehran khopui chunga basis headquarters an bailai hian Bailet na nasatak dong turanin ngaya mase bailet na lian tham engma handon lo wangin IRGC chakna thakrui chu nasatakin ti chetani toni ti hei hian alan tirani antibok Iran Special Force Timaila Iranin Albors Court tia hansai te po Israel sipai te hian han bayani ti han puanga heng sipai te hi Tehran province chunga khopui sang sanga te khopui lian tak taka hlom lo thleng thailaka venghim tu turatana Iranin arwat le abik taka hadin te hania heti rual hian police angdeu hlakin tharum tho angai puwa chachuak turati ani boka Iran sarkar daudala Iran sarkar din mun tidor thong thai tu thil te hawmani chuan chung jong control tura han ruat chu ani boka
Iran Internal Security Forces Intelligence ti te point soi ani bok thin ani ti chuan heng albors court te baka hian Iran General Security Police an ti te po beitel ani boka heng ho zong hi mi pui digna chan vo rap beta Islamic court le sarkar thu pek khau taka kengko tura din ani boka chutianga Iran sarkar dinglai tana poimo tak mai ta chu Israel fighter jet somnga roljat mai ta hian an mun pui an headquarters theu te bein nasatakin hanwai chia ani hetianga in beina bo ruak so sang tak mai hakal chomek lai hian nizan lampanga khan Iran chuan an lo soilok tawngin Qatar US Air Force Base an beita thut maya Qatar US Air Base an bei ma hian Iran chuan US nena helai mun hi an beidon ani ti an bei ma darkar khat vela an hriat tirani ti an soya hei hi Washington Point an nem nget ani ti chon report ronom masabara chuan United Kingdom sarkar chuan an khole tui zong ta chu Qatar ram chunga tom himna shelter om thayanga pianga om vek turin hriat tirna hanron ti chuaka UK chuan Qatar US Air Base Aludit Air Base chu bei ani mai thayani ti an soilang bok ani Aludit Air Base si US Central Command tetan Middle East Forward Headquarters sania Chorwalin hengtiklai point US sipai singkhat chuang anom deureng ane Iran hian Qatar Aludit Air Base US sipai tamtakom te hi tringmit vek thei anin beisai nge US tan strong message an peti hi hriat ani chialawa Reuters chuan report an pek danin Tehran chuan Washington nena hian an sipai munma Middle East mi te chu an bei khrelawani ti an lan tirna ne hanti UK in hetianga thu chua han siam nuloka hian Qatari Foreign Ministry chuan thu chua hanon naita Qatar van borok chu hun engema chan chunga tan kharani thu han puangta Qatari Foreign Ministry chuan kan airspace te kharani chan chu Middle East biala hian borok thalo tak mai hin mung mek aum wangani hanti ti chuan he min nuloka hian Middle East US base Lianber Aludit Air Base chu Iranin vauna hanpea beige yan tumani ti report aronom ta ani he report andon na yatranga reilo tea khata khopui Doha van borok vela bompuak ri hriat tur homzui tanghala Israel chuan Iran ramchunga tangin Qatar lampan hian missile paruklai mai ronka chuani ti hanpungzui ngala Sky News UK chuan Qatar Al-Udid Air Base baka hian Iraka US base chu Iran hian beitel hantumani tin handon report bok ane The Guardian chuan US base Lianber Qatar Al-Udid Air Base bay ani lai hian White House le Defense Department ta chuan American facility hetianga bay tokmek hi uluk takin thil thlandan hanlo thil rangani hantia Atrulani phot chuan thupek chuangal mai turin US Joint Chief Chairman General Duncan le US Defense Secretary Pete Hegseth ta chuan situation room atangin Iran phubalak nakalmek chu thirin hanlo vilbok ane ti chuan Iran State TV chuan Iran sipai ten America beinalaka an chan let na chak tak le lotling tak chu an kalpui mek ka Qatar Al-Udid Air Base American sipai omek ta chu bayan ni tin han report bok ane Al-Udid Air Base hian American sipai te bak ka Qatar sipai tele British le ramdang sipai te po hanom nual boka Iran chuan missile paruk an ka pani ti an pon lain US official ta chuan chuti zat missile chu alokal lawani tin han soi ve thunga Doha base nei media thren khat ten report an pek dan chuan van boroka hian thil puak ri chu hriat tur haum nuala ma se hei hi Iran missile puak ani vek lawa missile local te dang chat tura interception missile han ka chua ta chu apuak tel boka hei wang hian tam tak puak angin hriat thei ania Iran hian helai muna bei hi ati fulo hlea a chan chu Qatar hian thu chua anon siam hala direct in kanram chunga Iran military te hanon cheta wang hian changlet turin Qatar chuan digna chan vo hanayani tin hanon puangta hane Iran hian atrian thale ramho saberber ta jingami Muslim ram tia soi thei tur Gulf nation hote nasatakin ati thinrim boka Associated Press chuan Qatar Al-Udid Air Base bay ani lai hian Iraq US military base targetin missile kani ti han report bok ane
Iran hian a thenom ram trang Middle East ram te atiral khel ta hle maya The New York Times le Reuters ten report anon pek dan chuan nizan zan reilam panga Iran in Qatar ram chunga US Air Force Base lianber han beidon lai hian Qatar sarkar hena hian hriat tirna hanlo peloka heiwang hian airspace kharani baka civilian nunna chan anom lo na turin helai mun chevel le achunga tang hian tam tak chu anin thiar chuak ani tin han report bok ane US military te Middle East an mun puilian ber al udit airbase bay ani wang hian Middle East Bahrain sarkar chuan an van borok ta chu shut down ania engram thona ma thotlang arem lawani ti an puangjui tabok ane Qatar capital Doha khopui chunga mipui cheng tam tak ta chu hai hian na satakin hati chi aya Iranin aludit airbase sabaya wang hian nunna chan le thilti chiatemo hliam tuare mo chu report engma aom lova missile ron kal jongjong hi awain handang chatvek thaini ti han reporta heti rual hian mitam tak chu anin atangin han plan chuaka then khat ten ankar khallai han ti ding boka kot thera mipuyan chuaka hetianga Qatar mipui te han chi ai viauna chan chu Middle East ramdang hanglo takin Qatar hian kum khata voyeng emazat chu fireworks anti halmoile halpo chi sang an hal thin bak chu thilpuak ri han hrengai lo ane Doha khopuile a chevel mun sang Qatar ramchunga hian ramral muang tak ani wangle rammoi tak ani wang hian khwaljin tam tak anom mek boka hei wang hian vanborok kharani thu han pon ringot po hian mipui tam tak te ati chi ai hane tichuan an thenom lok Qatar ramchunga aludit airbase US sipai 10 an control na hnuai om mek chu bay ani wangin Syria po an chi ain hlauthon na hanaita Syria US main base chu Iran hian a bei theni ti an thriat wangin fulalat ti chua anita Syria US sipai main base anti hi Syria marchak lampanga Hasaka province om hania Gasak military base ti ania helai muna hian US sipai tam tak anum boka heiwang hian Syria sarkar chuan engtiklai point bei thei din muna ading ani tin fulalat hi hanti chuakta hani tichuan Kuwait sarkar point kata US air base bay ani wang hian regional tension chu nasatakin asang chomeka hebial chunga borok thalo tak aw meka wangin hunenge machan chunga tan Kuwait van borok te kharania shutdown ani tin han pongjui ve tabok ane aludit airbase chungzon van borok vela hian hun engemachan chung chu thilpuak ri hriat tur hom deuranga The Guardian chuan US official ten an confirm dan chuan Iran hian aludit airbase bainatan hian short range missile le medium range ballistic missile te aron manga mase missile aron ka chua jongjong te hi awain ka thak vek le dancha vek an ni tin han report ta aludit airbase hian chiatna thlen tir engma anei lowani hantibok Middle East Iran nena in bechelem lo ramthan khatepo hebei puithlakna wang hian an thinrima Qatar sarkar ramtina lalawa Iranin anram chunga strike anei ringot mai chu ram pathum ten thuchoin trom siamin handem thu han puanga heibaka hian United Arab Emirates dem na satlia poni lowin thuchua dengkhong takmai hanon siamjui boka UAE Foreign Ministry chuan hetianga Iran chat na hi Qatar in anram chungle anwan boruaka te thunai na hanai chu hanbo chiat saka zalo taka in paljut na hania hei hi international law le UN charter bo chiat na chiang tak ani bokane hantia UAE chuan Qatar ram hinven himna le mipuita himna ti chathai thille hebial chunga remna le muanna ti chathai tu engpo kan hnolane hantia Qatar nen hian inpum khatna thajok le famkim jok nei turin ma kan la zui ngala mipuita himna le ram himna turatana ven himna kalpui hantum dan jongjong tepo azawain Iran daudalna hani point UAE chuan kanthop donani hantibok hetiang hian anthurol puile an muslim rampui ten nasataka handau dalna le ansoi selna haum takawang hian Iranian Supreme National Security Council chuan nizana vek khan thuchua hanon siamta Iranin al-Udid airbase laka missile strike kanai na mun hi Qatar ramchunga residential area tranga latakaomani tin hanon soya hetianga kanchet na hian kantrian le kanunau du takte
Qatar ramro pui takle ami pui tatan hlom na hathen lawa Islamic Republic of Iran chuan Qatar ne na kanin lai chin na thatak le kumtam tak kal to tanga boina kan nei ngai lo na chu wangnung ranga chunjom zel turin kanin payani hantia mase Qatar sarkar chuan hepoi khoi na hi kanram thunai na bo chiat na le zalo na langsar tak le rong takane tin hanchang le ane Qatari media ten report an pek dan chuan Iran in hetianga aludit airbase saron bailai hian Qatar capital Doha khopui chungzon vanbo rokate meyal le thil trek mutur tam tak awma aludit airbase satang hian missile defense system atangin vanbo rok lampanga missile local te danchana tur tam tak ka chua ani boka Doha khopui pumpui hualvelin vanbo roka thilpuak rin nasatak mai hriat tur awm rengani antibok Al Jazeera chuan aludit airbase bainatan hian Iran hian missile pangai chau nilawin rocket tepo aron kaplut ti achianga Iranian rocket vanbo roka air defense system 10 anlo ka chiat chu Qatar ram chunga atla hei hi uluk takain dikkani nuwa Iranian rocket nge yani ti finfiani hantibok Iran Revolutionary Guard Corps ta chuan US sin anram chunga nuclear facility te hanron bomba wanga phubalak na ni thu soima sala an phubalak na hian chiat na thlen engma anei lo ni in a hriat ane Tasnim News Agency kaltlanga IRGC 10 thuchua hansiam dan chuan beipui thak na dangpo hebiala hian homle mai thaya tharum thona chu tharum thona vekin kanma chondona tuna chuan hebial Middle East biala US sipai mun pui ta chu engtiklai poa beinatok thei mun ani tin han puang bok ane Hebaka hian IRGC chuan Iran Supreme National Security Council tanen thohona thatak kanneya vabeya topsan leang chi hit and run attack hunlayang kha atop to ti hriat tirnane hantia Zionist south look chiat vek na hathen malo chuan dodal na hi chunjom zel hani donane hantibok Reuters chuan report an pek danin Iran in Qatar aludit airbase an bay hian Arab Gulf state le Iran in Kara injam na siam tura malak na angong donani tin Gulf state drum top official ta chuan hansoya ti chuan Israel le Gulf ram 10 in rem na hanlo siam to tele in thian that na hanlo nei to ta chu ti chet tumin Iran chuan mala ti chuan Gulf ram abik takin Saudi Arabia le United Arab Emirates tenen hian Iran chuan thoho na thazok an nei thei abai se ni antibok nimin lama kanchan chin thara khan Russia President Luile Russia National Security Council Deputy Chairman Nibok Dmitry Medvedev chuan Iran nena hian nuclear warhead peturin ramdang tele keini hi kanin peini tin hasoyani kha US President Donald Trump chuan nizan dark warik trap khan Russia Dmitry Medvedev thusoi hi haron changleta Trump hian enwat tin asoimaya hei hi nuclear tia asoina ni ti lohrepot maila President Louis Medvedev chuan Russia tangin enwat ti tongkam chu haron thedara amale ramdang 10 nuclear warhead Iran nena hian an supply don tin hasoyam ni chutiang chuan hasoi tak takem kasuang to na thilmai mai haniam mase chu thil chu asoi tak takani le anem nget ani chuan minhriat tirngalang cheu nuclear ti thumal hi chutiang apangai taka soi chua turani lowa achan chu putina abos nena tanga lo chuak ani nge yang kartop chung khan kan hardware ropui jet chu khovelina muwa kumsam ni kalta chunga pek aya mason na satak chu kan nayani ti nuclear submarine te point anlan tirboka tamohok missile rual somthuman ka chuate khan dik takin hanwai khan an target tur hanmak kha hanfu veka ti chuan kar topa ral thuam kan man jongjong te kha ral thuam siam chua ro puile thina thlen thei tu hlom takani ti lan tirani tone hati hetianga in dona le in beina hakal chomek lai hian nizan dariat le minute somthum vela khan President Donald Trump chu Israel le Iran in dona chu ti to panita kongeng kima in ka haina tuna tanga dar ka ruk chung hian nei tran turani tin hapuangani tichuan hemen hu loka hian Israel Air Force fighter jet ta chuan nizan khan Tehran khopui chung le mun krang kranga bomja chuang jet an thlakani ti IDF thupuang tu Brigadier General Every Different chuan press conference sa apuanga Iran khothang lampanga Israel tana chiatnaron thlen thai tu thil hlom kan hu wangin chu thil chu bojuin ti chiatania Iran ballistic missile launcher pariat ti chiat telani hatibok
President Donald Trump an in ka haina lam hoi hasoi mek lai hian Iran point tukina khan Beersheba khopui tin zone in missile strike aron naya mi pali lai mai nunnan chana mi somni le panin liam antur bok ani tichon President Donald Trump chuan India taima voin chama dar somle minute somthum pariata khan in ka haina chu tuna tang hian tran ani turania tu mai an bo che turani lo tin thu chua aron nei le ta Israel chuan in ka haina ceasefire chu anpomani ti annem heta President Trump pan in ka hai rotna chu anthopa Israel chuan hapomani ti an soibaka nuclear ral thuam hlom na tibo tura min puina lom thu kan soyani antiboka heti role hian IDF Chief of Staff Brigadier General Alfred Frin chuan IDF ta chu engtiklai point hayalata om turin hriat tirna hati chuaka in ka hai bo cheneng po awmani chuan chak takle nataka changlet ngal thai tura in bot sai turin hriat tir bok ani Iranian state media ta chuan in ka hai na thuthlung chu siamani tani tin han puanga masai ran sarkar hian official in puan jarnale hein ka haina thuthlunga tana rotna hi pomna anla nei lawa ceasefire agreement mantran turani tia Donald Trump an apon nule Israelin anpom nuwa hian Iran chuan missile panhi Israel ram chunga anon kaplut leta heiwang hian Israel lawmaker rang ta chuan Iran hian in ka haina thuthlung abo chiani hantia chanlet nana tak pengei turin han sarkar chu anphu tani ti voin chanhulam panga khan hanon soichok ta sup maya Iran missile ron kalu wang hian mi pathumin nunnan chani in soi hani boka liam tur hengemazat anum bok ani tichon Israel Defense Minister Israel kat chuan Iran in Israel nena in ka haina thuthlung abo chiani soi chu IDF 10 natakin han changlet donani ti apungta hetupek hi sipai ten Iran atanga Israel lampana missile ka chua anmu thu hanpon hnu loka ania President Donald Trump in ka hai tran turani tia apon atanga darkar thumpo aral main Iran hian missile panni hanon kapluta tichon Israel Defense Minister chuan Irana antar katrang te beizui ngal turin IDF tachu hriat tirna apeta Tehran khopuya buaithlak turin Israel sipai te anin ralring le ta furmai ani chanchin kan buat sailai hian ceasefire chungchang hi soizui ani mek boka in hialna haw mek boka Iran hian missile hi kanon kaplut lo antia mase formal takin ceasefire agreement hi anpomani tiro chu Iran hian anlapuang lo thung ani tichuan voin channu dan ni le hachan ve thleng khan in ka haina thuthlung hi an siam thaidon nge don lo ti chu khovelin angai ven ani tamek ani